Kedam tang suri hinira ingko yaningkan phaikoni ni phaikre hiniarni KAC Satgong mate rong trokse hithielong CEM thuliram rong khangari dengpen long eke sompon Bharatiya Janata Party West Karbi Anglong District Committee asahem kikim kerang asai non an phan troksikep mate 70% an patang pontang Karbi Anglong arlo Bharatiya Janata Party asong nangchari datpen aphi methang asong mate BJP asong atum kithir thik BJP asahem donang jipura Karbi Anglong pen West Karbi Anglong District arlo along BJP asahem kikim kerang japhan KAC CEM tuliram rong hangkabor ipona tengpen diphurong supi birla longta BJP asahem kikim kerang japhan sideng pon lason thotsi West Karbi Anglong setame Satgong mate rong proxy rongsi sigdang ponlo Laso jok kedamtang suri hinira ingkoyaningkan KAC CEM tuliram rong hangari dengpen long e soponsi kikim kerang pangcheng ponlo Laso tengpen non anabangke phan troksi kep an patang pontang lo bangso BJP asahem kikim kerang phutha klar dakpen kelong japhan nilituma pherangke bikrom terana longpen le arjupon monanke Kardom Karbi Anglong live kelang ratum doan pinil tum Karbi Anglong live team pen ladak West Karbi Anglong sidolo nil tum jasamet Karbi Anglong live kelang ratum mane paklang pon kangtung mangelalo cuke damtang surini ra ingkoi mate 12/11/2020 labangso anso se Bharatiya Janata Party acha kongke pang tangji aphan anso se kelang chari dunji aphan anso se party office ta kenang sot palang litum mathasi da Karbi Anglong Thomas Council CM tuliram ronghang lapen ladak district is West Karbi Anglong district amaipu ronghang sahutum pen kecepati pi ponsi alang litum labangso Bharatiya Janata Party labangso bhawan kikim kerang pon non nilpi la cameraman pakang pon litum labangso bhawan non ketang kai son si dolo non 70% asai sidame tang kai lo non boundary wall pen chenglok tiles pen chenglok alang litum wiring pen chenglok coloring kipi pen chenglok penang an ketang son si thekpon long la se la dang ami street tum do alang litum pen lampi sidon আমি একটু কথা জানিব বিচাৰিছো এতিয়া আপোনাৰ যেটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যেটো বিল্ডিংটো এতিয়া কিমান দিন লকে লাগিব আৰু কামটো কৰোতে কাৰণ আমি তো দেখিছো এতিয়া আপোনাৰ বাউণ্ডাৰী ৱাল হৈ গ'ল আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিচিং সব হৈ গ'ল আৰু কি কৰিব লগে আছে এতিয়া আমাৰ খালি অকল পেন্ডিংৰ কামটো বাকি আছে আৰু কনসেপ্টটো ঢালাই কৰিলে এখিনি শেষ হয় মোটামুটি 15 দিন মান ভিতৰত হৈ যাব ক্লিয়াৰ হৈ যাব লাগে ন এনে কিমান দিন লাগিলে কামটো কৰোতে কামটো 1 বছৰ লাগিলে 1 বছৰ লাগিলে ন লকডাউনৰ কাৰণে হয় লকডাউনৰ কাৰণে কন্ট্ৰাক্টৰটো খুলিছিল Labangso asahem penangan kapathepon conference hall VVIP sitting room boundary wall penchenglok penangan modern facilities etami paduponpo News report Bikram Teron Karbi Anglong live